दक्षिण आफ्रिकेचे आदले राष्ट्रपती आणि भारतरत्न सन्मानित नेल्सन मंडेला म्हणटाले, एज्युकेशन इज द मोस्ट पॉवरफुल वेपन विच यू कॅन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. शिक्षण हे एक अशें अस्त्र आसा जाचो वापर करून आमी संसार बदलूंक शकता. शैक्षणिक क्षेत्रांत सुद्दां भरपूर प्रमाणात भाजप सरकारान फाटली 10 वर्सांक विकास केला. या अंतर्गत नवीन शाळा तशेंच आदल्या शाळांच्या नूतनीकरणाची कामां भाजप सरकारान हातान घेतली. 20 फेब्रुवारी 2014 सुरू झालेल्या पुणे सरकारी प्राथमिक शाळेचे काम 22 एप्रिल 2015 पुर्वत्वाक आयले. फाटल्या वर्सा 28 ऑक्टोबर 2021 संत सोयरोबानाथ अंबिये महाविद्यालयाचे नवीन कॅम्पसाचे उक्तावण जाले. या उक्तावण सुवाळ्याक भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हाजीर आशिल्ले. I am particularly happy that I am here to inaugurate the new premises of Sant Sohrobanath Ambiye Government College. हे महाविद्यालय बॅचलर ऑफ आर्ट्स, बॅचलर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स मराठी, मास्टर ऑफ कॉमर्स तसेच कॉमर्स स्ट्रीम इन PhD अशा प्रकारच्यो पदव्यो ऑफर करता. Government colleges having all facilities, infrastructure is a welcome step because we have opened up to private sector. Private sector has stepped in a big way, good. They are also providing good infrastructure, but the government should not lag behind because the ordinary people, the people who can't afford private higher education, they must be able to get proper education, quality education through government colleges and institutions.